Siyangivusela abathandekayo egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Singivusela-ke sichamba khona ikhathedrali yethu i-All Saints yaseBhabhane eSwatini, idayosisi yaseSwaziland. Sibonga ngedini losinikele ithuba bazalwane ngokuthi besingalethela lena nkonzo kude ngokuthi nile ukuqonda nemdumisa uNkulunkulu namhla ke-13 kiyo inyanga yeNdlovu lenkulu kuphindze-ke kube isonto lesibili laLenti, isonto lesibili kuLenti. Ifundo namhla bazalwane litholakala ekhasini le-28 encwadzini yetifundo nemithandazo, bese encwadzini yekuthandaza ditholakala ekhasini lelikhulu le-67. Inkonzo ilethelwa kuye umfundisi Cebo Sibudla, naye futhi umfundisi Dumsani Makosa. Ifundo lethu timengalo luhlobo bezalwane. Isifundo sekuqala sikutholakala Genesis isahluko se-15, siqala ivesi lekuqala siyogcina ivesi le-12, bese futhi sifundza futhi ivesi le-17 siyogcina ivesi le-18. Lihubo le-27, bese isifundo sesibili sitholakala encwadzini yaseFilipi isahluko sesithathu, siqala kufundza esahlukaneni sekuqala se-17 siqhubeke siyofika esahlukaneni sesine, esahlukaneni sesine sahlukana-ke sekuqala. Livangeli-ke ngekulandzisa kwalokhu olungcwele isahluko se-13 siqala e-31 siyogcina e-35. Ingoma-ke leyadlulela livangeli bathandzekayo, ingoma ye-10 umsindisi wemhlaba. Ingoma ye-10 sihloko sayo sithi Jesu umsindisi wemhlaba. Sitawusho imithetho le-10 etholakala ekhasini le-140. Lalelani imithetho kaNkulunkulu lanikele bantu bakhe, niyigcine elithiwe. Mina ngiyinkosi uNkulunkulu wakho, ungabi nalabanye bonkulunkulu ngaphandle kwakhe. Amen. Nkosi sihawukele. Ungatendeli lutho lube sithongo lukhona. Amen. Nkosi sihawukele. Ungaliphathi nelide ligama lenkosi uNkulunkulu wakho. Amen. Nkosi sihawukele. Khumbula usuku lwenkosi ulugcine lube ngcwele. Kunemalanga lasithupha ekwenta umsebenzi wakho. Amen. Nkosi sihawukele. Hlonipha uyihlo nenyoko. Amen. Nkosi sihawukele. Ungabulali. Amen. Nkosi sihawukele. Ungaphindi. Amen. Nkosi sihawukele. Ungebi. Amen. Nkosi sihawukele. Ungafakazi ngemali. Amen. Nkosi sihawukele. Ungabi nebona nekwalabana. Amen. Nkosi sihawukele. Baba wethu osezulwini, siyathoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulecala lethu, sonile kucabangana ekukhulumana nikwenda nangakwendle bekufanele sikwende ngenxa yenkosana yakho Kristu Nkosi yethu. Senzele konke lesekwenzile usele sikhona ngehamba nokusha kude ligama lakho lidunyiswe. UNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendwa ngeqiniso, akasihawukele, asithethelele intolo lethu, asikhulule kudo, asikithi asiqinisele bonke, asigcinele nasekuphileni nini nanini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sitawusho kanye ukuthandazo
kwanamuhla. Asithandaze uNkulunkulu wesivumelwano wethembisa umusa nethemba kubo bonke. Sisonzele kuwe ngesineke kude kuthi sisene kuqiniseka nokwethembeka kwakho siphilele indumiso nedumo lwakho. Nayo inkosi yethu uJesu Kristu lomphilako aphindze abuse nawe umyeni babalo egcwele uNkulunkulu munye nyalo naphakade. Siyakuvusela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Silapha ke All Saints Cathedral namhlanje ngamashumi 13 kwenyanga eNdlovu enkulu. Kulisonto lesibili ke kulethi lapho bazalwane sithola khona inshumayelo yethu siyithola namuhla. Inshumayelo yethu ke bazalwane noma tifundo letandulela inshumayelo sitawukhumbula kusitimeka loluhlobo. Isifundo sekuqala sitholakala kuGenesis sahluko se-15 ivesi lekuqala kuya evesini le-12 bese ivesi le-17 kuya evesini le-18. Lihubo le-27. Isifundo sesibili sitholakala baseFilipi besithathu baseFilipi sahluko sesithathu kuqala ke sahlukwane se-17 siyeke sihambe size siyofika esahlukwaneni sesine noma esahlukweni sesine sahlukwana sekuqala. Ivangeli ke ngelathi sakwaLuka longcwele sahluko se-13 siqala ke sahlukwaneni se-31 siyogcina esahlukwaneni se-35. Asithandaze bakwethu longcwele siyabonga namhlanje ekuseni Nkosi, sibonga uNkulunkulu bakho, sibonga amandla akho, sibonga umusa wakho, sibonga nalithuba Nkosi usilethe ukuthi sesingahlala lempi lakho bese seselemukele Nkosi langena ezinhliziyweni zethu. Lento Nkosi lihlale lidinde, lento Nkosi livile siphakamise lisichube lisonzele kuwe, lisonzele emkhonweni bakho kude ukuthi wena udunyiswe uBatata uNkulunkulu kufanele udumo lonke. Yenda-ke bakwethu longcwele ukuthi emavi emlomo wami nekuzidla kwayo inhliziyo yethu ukuphilele kuwe Jehova nemntwana lethu laphakade ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Amen. Sihloko bathathekayo lesitawukhulumela noma cela abazalwane bahlale phansi. Sihloko lesitawukhulumela intwaso yabazalwane sisahlala phansi. Sihloko lesithi lethi naNkulunkulu loethembekile. Lethi naNkulunkulu loethembekile. Sitawukhumbula ke bazalwane sesonto liphelile nasimcala lethi ngesonto lekuqala sibuke sihloko lebesikhuluma ukuthi lethi loqhutshwa uNkulunkulu noma lethi lohanjiswa embili nguNkulunkulu, a God driven land. Namhla ke sithi a land with a faithful God. Solo simile ke bazalwane cishe endzabeni lefanako yekokuthi kulo lethi kufanele ukuthi seneNkulunkulu abe ingcikitsi, seneNkulunkulu abe sisekelo, seneNkulunkulu kube nguye lesibuke kuye nalesibheke kuye tini. Ngoba uNkulunkulu bazalwane nosinikete lethi sisabuka ke bathathekayo lethembiso laNkulunkulu njenganamuhla sibona ukuthi yena uNkulunkulu loethembekile, uNkulunkulu futhi lotigcinako lethembiso takhe. Sisafika ke kulesikhathi salethi bazalwane singena kulo lethi sihamba naNkulunkulu loethembekile. Siyakhuthaza bathathekayo ukuthi sihamba kulo lethi sihambe siqhubeke sitelethe uNkulunkulu, simvumele uNkulunkulu ukuthi abe uNkulunkulu wethu, sitithobe phansi kwesandla sakhe, sitithobe phansi kwamandla akhe. Sisalungiselela ukuthi ngalenye ilanga siyawubonana nayo inkosi yethu uJesu Kristu. Sisaqhubeka ke bathathekayo kulesikhathi salethi siyasidinga isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu unathi ngoba nembala kuba yinathi futhi ungakithi. Sithola ke isifundo sekuqala namhlanje la sibona khona indodana ekuthiwa Abraham nesethembiso sayo besibuya kuNkulunkulu. uNkulunkulu wayithembisa le ndoda ukuthi yakwazi babe noma kuyise wetitula letiningi uze uyikhombisa leti nkanyeti esibhakabhakeni, kodwa iyakhala le ndoda ithi sentawonde kanjani lokho Nkosi ngoba mina anginako mfana futhi semkhulile. Kusho ukuthi Eliyaza indvodza lesihambi emntini wami, indvodza kati yetinceko letingisebentelako ngiyo leyawuthatha umuntu wami iqhubeke intalo yami embili. uNkulunkulu cha, mina ngikhulumela ukuthi wena naSara ubaba niyawutala ibese emntaneni wenu
intalelwano yenu iyawuqhubeka kanti intukulwane lentukulwane awu baba kunyana ke Abraham ukukhonza lokho size siva ekuqhubekeni kwetindzaba ukuthi wagcine ahamba asalala naHagari kutholakala indodana le-Ishmayeli kodwa kwabuya uNkulunkulu wathi cha mina ngisho ukuthi nguwe lo tawudala ngithe wena naSara manje lo Ishmayeli akusiwe naSara kodwa kuwena naHagari ngakho ke bazalwane kuningi lesayesikhanje ukuthi sifike sigile igakiko nokuthi sentamo ukumsita nokumlekelela uNkulunkulu ekutheni ngifezeke lethembiso lakhe ngokuthi singeva kahle hle ukuthi uthini bese senake icabanga kwethu hayi ngekusho kwakhe kanti siyadinga abazalwane ukuthi sitate sitive lethembiso laNkulunkulu sihlale kito sihambe ngato siphile ngato ngoba uNkulunkulu loethembekile uNkulunkulu lonethando uNkulunkulu lonemusa uNkulunkulu lonethando lenhle futhi ngathi bathandekayo enye into ethembisa uNkulunkulu lasetelentona ngokuthi Jesu Kristu uyabuya labanye sebalahlekele lithemba uthi kwaqalwa nini sokuthiwa uyabuya bazalwane sibheketele uyabuya Kristu uyabuya ngesikhathi esifanele njengoba nje asibona ukuthi Isaac watala ngesikhathi lesifanele lesinye setethembiso uNkulunkulu lasetelentona sethembiso sokuphila kwaphakathi letinye setethembiso uNkulunkulu lasetelentona ngokuthi siphilisiwe ngemiviko yakhe siyathimemetela abazalwane lonke lethembiso kube ngathi asiboni lutho lwenteko kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu akakethembeki ngenxa yalokho uNkulunkulu uqhubeka wethembekile kithi futhi unemandla ekufeza lawethembisile kuthi bese egcineni ngekwenthando yakhe nangekuthanza kwakhe futhi uNkulunkulu wethembekile bazalwane noma ngabe thina asisiguqwase sibantu abangathembeki kodwa simakade yena wethembekile kithi hlala eminjalo endzaweni yakhe lalapho eme khona wabeka sethembiso futhi uyatigcina lethembiso lakhe esikhathini lesifanele uNkulunkulu wasenda sethembiso sakhe naAbrahama namuhla nawubuka mina ubuka wena sifakazi balo sethembiso uNkulunkulu lasenda Abrahama lebesakhulile angenamfana kodwa namuhla sikhona siyadumetela sithi Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them and so are you. So let us praise the Lord. Nasibuka lokho namhla bazalwane liyasifundzisa ukuthi uNkulunkulu nembala wethembekile. Noma ngabe umhlaba lesiphila kiko ugcwele into emangalisako wethusa wesabisa kodwa uNkulunkulu wethembekile akayekeli kuba kukhanya kwethu akayekeli kuba insinziso yethu nabo ngabo ke akafanele ukuthi sibe bazalwane labesabayo sesingenile kulethu bazalwane asihambe naye uNkulunkulu simethembe ngoba yena utawusibona sithe sifinyelele egcineni utawusihola asigcine sithe sifinyelele egcineni lapho asithembise khona ingcebo lengapheli yaphakathi sibuka impilo sibona manje malokukhona dive kuyahlaselana into diyadula ohulumende sebakhohlakele ngendlela lesamisako bantu sebaphila ekhohlakalweni futhi kube yinto lengasikho namadima leyo bavele bakukhombise nje thina sesijwayele kufanele ukukhiphe 10% kufanele ukuthi ubhashise ngaloluhlobo kufanele ukuthi uthenge lokudule kakhulu khona ukukhona kuthola lokuningi kakhulu nasesikhipha lokuncane awu inyanza leyo bazalwane kodwa uNkulunkulu uyasibida ukuthi noma kunjalo asimethembele siubona umhlaba uvungatela siubona umhlaba ulahleka simethembela lokuNkulunkulu utawusipha yena uNkulunkulu bazalwane lokho ke lesidingayo utawusipha uNkulunkulu kuhlakanipha utawusipha uNkulunkulu emandla ukuthi imo lesibhekene nazo sikwadi ukuthi siqhubeke simkhonela simethembela sihlale kuye ngoba uNkulunkulu wethembekile nasibuka ke bazalwane isifundo sesibili Paul siyabuka ukuthi abandla laseFilipi ukuthi alibuke into lethiwa bese seliba sibonelo nanalo ubani abazalwane lesikhathi lesi siyasidinga sibonelo lesikhombisako imandla kaNkulunkulu sibonelo lesikhombisako ukuthi indlela kaNkulunkulu fanele ukuthi ihambe kanjani
asendeni konke lesingakhona kwendayo bazalwane ukuthi singabi titha telivangeli noma titha tesiphambano kodwa sende lokhu uNkulunkulu lasithembisa lasibite ukuthi sikwede asingavumi ukuthi live lisiguqule kude ukuthi sithe ukwenza lokufunwa ngilo kodwa thina asifune live ukuthi lende lokhu lokufunwa uNkulunkulu lasibite ukuthi sibe ngiko futhi sikwede asingathehlisini sibambe amazinga emhlaba asiqhubekeni emazingeni laphakanyisiwe uNkulunkulu bathathekayo ngoba siyathi ukuthi egcineni kwawo konke siyawuphumelela njenga-Abrahama kunenteka sihambe sigilwe siwe endleleni asingaphelelwa ngamandla kodwa simethembe uNkulunkulu simbonge uNkulunkulu simbuke uNkulunkulu sihlale kuye uNkulunkulu lo ethembekile masitawukuwa endleleni basakala sathi ukuthi uNkulunkulu uhlala njalo ahleli ngokuthi abantu awuvuma uyakwathethelela abathathe baqhubekele embili endleleni yokuhamba nayo sisamile ke bazalwane simele ukubonakaliswa kwaKristu asihlaleni sitinde enkosini simethembe uNkulunkulu wethu lo ethembekile silungisele ukuthi nalikhala licilo sitholakale sifanele ukuthi singene ebukhoneni kaNkulunkulu Kristu nasifunza evangelini siyambona ukuthi kwaya indzaba yetethembiso kaNkulunkulu kwathi futhi ukuthi yile ndawo mehlakalela nangena eJerusalema bathi nabathi bamtshela abantu ukuthi balela eJerusalema konakele wathi cha uNkulunkulu kaNkulunkulu kufanele yengeke lekungaba yinto ukuthi bese kwenteka intsamba ebantwini yaNkulunkulu kuba ngathi besingafunza abathathekayo kuyilambela intsamba kaNkulunkulu sihlale kuJehova sihlale kuSinokazi sihlale kumandla onke yena lo ethembekile ethembisweni lakhe waqhubeka kaJesu wahamba wade wayofika ephetheni inkonzo yakhe wabe kathi ukuthi ekugcineni kwakho konke nesethembiso uNkulunkulu lasena kuAbrahama efanele ukuthi sifezeke abantu bakhe bakwathi ukuthi babuye kuSinokazi bahleme entonini labo bangene ekuphileni lomndeni waphakathi kwala ngisho abantu bebanemakhono ekwetshintsheni ingqondo yabantu ekwenteni abantu ukuthi bayekele kwenta lokuhle bafikile bathi yeke wathi Jesu uhleli hamba kuyo lendlela aze akhumbula ifikile liphilile nalapho bekade kwakhona uSathane athi ubhaliwe ukuthi siyadinga ke bazalwane ukuthi simade uNkulunkulu siyadinga bazalwane ukuthi singalingisi iJerusalema lehluleka kumemukela Kristu asafikile lehluleka kwamukela ukuphila kwakhe lehluleka kumuna kuhamba kwakhe nekuba kuye thina bazalwane asikhalele kuSinokazi ngoba siyathi ukuthi uhlawusigcina sethembiso lasithembise sona bangathi singaba nesikhathi salenti lesihle bazalwane lalapho sitawukuthathwa khona sivuselelelwe khona siphakanyiswe khona siqiniswe khona siphiwe emandla ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wethembeke njalo asiqhubekeni bazalwane sizile sithandaze siphinde siphe kude kuthi udumo lube kuNkulunkulu siqhubeke sihlale nasebudleni kaNkulunkulu sitinde kilo ngoba lona likuphila lingemandla empilweni zethu uNkulunkulu yena logcinawo lethembiso lakhe egameni lenkosi uNkulunkulu uyise nendodzana amalo engcwele bangathi besingaba leviki lelihle sisahleli silalela uNkulunkulu wethu sisalalela uNkulunkulu wetethembiso lwethembeke njalo egameni lenkosi nemsiziso uJesu Kristu amen sinawumelela ithandazo yanamuhla bazalwane emithandazweni yethu besisathandaza sidawukhumbula ibandla noma idayosisi yaseBrekin sikhumbule ibandla i-All Souls lesi-Ilvagori sikhumbule umfundisi nekungena abelelelo bandla kanye-ke nalabo labasalungiselelayo kwalomunye umfundisi kanye naDavid Golo bese-ke Iowa dayosisi yase-Iowa sithandazela St. Paul leseGreenwich sithandazela we-Igra Abrahamson kanye na-St. Stephen khona elese-Newton sithandazela Mary Smith kanye nokuthi-ke uNkulunkulu abasike alukhona ibandla ngokuthi likhule limadi uNkulunkulu limthanze uNkulunkulu liqhubeke lihambise ivangeli lakhe eSinokazi emkhathini wabo abantu baze baphenduke dayosisi yaseSwatini sithandazela ichapel leSt. Michael's sithandazele basisebenzi othishela nalabasebenza khona eSt. Michael's sithandazele abantwana besikolo abafunda khona e-primary nase-high school sibize futhi sithandazele
bomake bebafundisi besebasho hamba emhlabeni sikhumbule make Phindile Mashama, make Elizabeth Mkanyana, make Constance Ngwenya, make Bonisile Dube, make Dumisile Dludlu, make Queen Dlamini, make Ntombi Ngomezulu. uNkulunkulu akabasike bahambe endleleni yona basamkhonda bamthumisa uNkulunkulu. Sithandazela ke netikolwa tonke nemakolishi onke nemanyuvesi kanye nabochaplain bakhona othishela nalabasitabo esikolweni ikakhulu ukuthi uNkulunkulu asilule isandla sakhe kumele thula into tindzawo tethu tekufundzela eveni laseSwatini. Sithandazela ne-Diocese yase-Highfield endzaweni yase-Ermelo, sithandazela St. Andrew and St. Paul yase-Western, sithandazele naClement lomfundisi wakhona kanye naThandiswa lomkakhe. Asithandaze. Lithemba elingetuluka ukuthembisa kubantu. Lethembisa itulwane etingangetinkhanyeti. U-Abraham noBhukile naSara lebekuthiwa akadala. Lethembise kukhanya nesiziso lapho kunebumnyama nebukhathazeki. Wethembisa nekuhlekwa eveni elingalaleki. Sisonzele kuwe nesineke. Unetindlebe tethu ukuthi tilalele ilizwi lakho. Usifundzise nekwethembeka njengabantu labanesibindi sekuthi utawufeza lethembiso takho. Nkosi nomusa wakho. Yiva umthandaza wethu. Babe losezulwini bona ukuthi basenaningi kangakanani nabahamba njengetitha elivangeli laKristu babe baya emkhunjisweni. Yena kwateke umusa wakho kuKristu kude kuthi nabo baphenduke babe nemalunga embuso wakho. Vikela abantu bakho etimpusheni letibi takho. Usite ukuthi silandzele isibonelo sebapostoli labatinikela kithi bahlushwe kude kwatiwe Jesu. Nkosi nomusa wakho. Yiva umthandaza wethu. Nkosi khumbula yonke imindeni yaleli banga. Siphe lusito nekubambisana kulabo labatsimile nalabahlala bodwa. Ukhulise luthando emkhatsini wemadvodza nebafana, batali nebantwana. Kude kuthi emakhaya ethu angabi tindzawo tekukhonta tinkhanuko tethu. Sitimboye nelihlazo noma sigcile etintfweni talomhlaba. Kepha abe tindzawo lesikhosela kuto siseva kunansi lwembuso lodalo waphakatsi. Nkosi nomusa wakho. Yiva umthandaza wethu. Nkosi khumbula live lethu nalabo lababeke emagunyeni nasetikhundleni. Bakhe ukuhlakanipha nekwethembeka. Kubaphe ukuthi bona lesivi bangabi luvimba ibandla lakho noma bavimba ukuthi bantu baphendule. Siphe ukukhulumisana nekubambisana ukuthi sakhe live lelingcono nelitawunaka izimo zabantu bonke nokulingana nemathuba alinganayo ekuthuthuka nekuphila. Nkosi nomusa wakho. Yiva umthandaza wethu. Simakathe khumbula labahlushako nalabagulayo kanye nalabo nabasakalele emakhaya. Khumbula bese bakhulile nalababuthakathaka nalabagula kakhulu. Asenzise nemivumo yaKristu. Lwakhipha emadimoni waphindisana labagulayo asendleleni yokuceza ibanga lakhe esiphambanweni. Gcinisa ukukhona kwethu ukuthi sibambelele kuKristu lwavuka kude atewubavusa nabo nasehamuka. Nkosi nomusa wakho. Yiva umthandaza wethu. Khumbula babe nendlu yokukholwa. Usihlanganise ndzawonye elathini lakho njengoba sikhuphukayo sibuthisa emantwele aso phansi kwetindiko tazo. Sihlanganise iqiniso nekuvuma lithi lakho. Uphenduka kweliciniso lolwethu
Nenhlobo lesiqiniseke emtimbeni nasengadini yenkosana yakho ekuthathelweni kwedolotela sekubeka lelisakramente uselela ukukhula kwethu uselele nemtimba yethu hani ubhishophu bafundisi bashumayeli nebaholi basebandleni uhlakaniphile uyele nekukithoba njengaKristu kude impilo yabo iholele nabaningi ekusiziseni Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu uNkulunkulu longcwele asikafanelwa lutho ngaphandle kokwahlulelwa nezigemegeme nentolotela kulesikhathi isalente sivula emehlo ethu ukuze singathathi ulandi lunaka lwakho kepha ngokwemusa wakho sifune ukulungisa indlela ekwenta kwethu sihlose ukuthi uduyise ngathi njalo Nkosi nomusa wakho. yiva ukuthandaza kwethu uNkulunkulu Somandla imbozana yakho yahlushwa ukhahlabethu abantu lapho yethwala ntolo lethu tonke iya ephinzeni sesithambanweni siphe emandla ekumelana nokuba sihleli egameni lakho sibe nesibindi nemendela yesiziso yakho ngaye yena loyo Jesu Kristu imbozana yakho inkosi yethu ilabusa kanye nawe namoya longcwele uNkulunkulu munye naphakade. Amen. amen. Thandaza kanye kanye sithi babemi kaNtomandla sidinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kuwesibe umthathelo lophilako tumele kubeni ngemandla moya wakho longcwele sihambe sibekele mdumole Nkosi bakho. Sisho kanye kanye umthandazo we-Afrika ekhasini lemashumi ayimfica nakunye. uNkulunkulu usisa i-Afrika gcina abantu bayo hola abaholi bayo kuyiphe ukuthula ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Thandazo wekuthula sithandazela emazwe lapho kuphulwa khona sikhumbula i-Ukraine sikhumbula i-Ethiopia sikhumbula namanye amazwe lasemkhathini e-Middle East emkhathini lesempumalanga siyathandaza kanye kanye sithi Babe Somandla injongo yakho ukuthi bonke abantu bahlale bamunye siyabonga ngokuphela kwempilo nalesipho sakho sekuthula cela umusha wakho kulo lonke impilo emhlaba endleleni ngemiyalo yakho ihlale ndzawonye ngekuthula nangekulungisa nangekukhululeka ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ukuthula kaNkulunkulu lokwenza kukhonza konke akutigcine inhliziyo tethu nemicabango yethu simaphi simtsandze uNkulunkulu kanye naye indodana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu Somandla wesene nkotsana namalo lwele asibe kithi njalo. Amen. 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 Sixolise ukuthi inkonzo ephelele yesiswati ayizange ibambe ephelele nokunye lesasicabanga ukuthi sikuphophile emshineni wethu sicabanga ukuthi kwacishekana isiphosiso kodwa-ke siyethemba bazalwane ngokuthi ngayithokodela leyo nkonzo nekuthi neyanamuhla inkonzo ngiyayithokodela futhi siyabonga uNkulunkulu losigcinako nalosipusisako uNkulunkulu lo uNkulunkulu wetethembiso wethembekile uNkulunkulu bazalwane akumenzanga ukuthi umhlaba siwubona umuntu ungaphela kangakanani wenta njani kodwa uNkulunkulu kithi wethembekile asikhaleni kuye simvumele ekuthabe uNkulunkulu wethu abe ngumsindisi wethu asiphole asigcine asilonze egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Hambani ngekuthula nangothando niyosebenza
inkosi. egameni laKristu. Amen.